Oriri ituria mbura ya mweri wa 10 riconetie John Nyaga uria ni muikari wa Embu augite ndakureke mbura eno yurire thi na nikyo ambiriria kuhariria mugunda wake. Riu na decide ni wega kwara mbembe nundu twara mbembe ana mweri wa kenda gukagya kariwa kengi kanini no ikukura itika affect muno ta uria tungiara mboco. Kuona ati mwaka uyu mbura yaura tene gukira mwaka ucio ungi, Nyaga ari na mwihoko ati magetha mahota gukorwo mari megega. The main rain, short rain, ni kaura in time na niketha mbembe ino riu ivota gukura na ukuri mwega kwi ndio ingi. Ona gukiri oguo, Martin Muto o muikari wa Embu afangite kugarurira urimi wa mbembe na kuhanda waru rita riri, akiuga mbura iria ikura no yage kuigana mbembe gukura wega. Koguo ni mbanda waru tondu waru wanaurirwa ni mbura mweri umwe no gukanda kuvanda, lakini mbembe ikarega kurirwa wega taru mieri iri gukara tisikara igikira mbegu. Kuringana na afitha kuma ruhonge rwa urimi kaunti-ini ya Embu, hari na bata arimi kugura bataraitha na dawa iria ciagiriire niguo guthondeka tiri matanahanda mimera yao ndikagumirwo ni ngunga. Na tondu riu nondu wa mbura ni gukorwo nyingi tugunyu tuko twingi, koguo no tumereme makoro me bakuvi na ngirigacire bakuvi na oire bakuvi na unikena mabote gutethwa. Na kwa mwena wa Gatitu Nyeri noguo maundu maikaire, arimi magitheria migunda yao metereire kuhanda. Mbembe iri mugunda no tondu ni tuona kimera ta kirathi na mbere na kurenda kura mbere tene ri irio mugunda ri tukona tukuhariria irio mugunda ite iragethwo nigetha twambie kuhanda iria ingi tondu nimwe yakiona ni kurime kumwe na riu turona ona kuri na ria kungithie gukiuraga ogwerero ni kura ri no twambie kwenja mikaro kuria-ini. Ihinda-ini riri no kuri na arimi maragetha irio iria mahandite kimera kiu kingi makihoka magetha megega rita riri. Gerifotera Inoro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.